Električna energija je energija koju posjeduju naelektrisane čestice atoma. Te čestice nazivamo protoni i elektroni. Protoni su pozitivno, a elektroni negativno naelektrisane čestice. Konstantnim privlačenjem i odbijanjem ovih čestica unutar atoma, kao posljedica, nastaje električna energija. Zbog svoje mogućnosti da se lako pretvori u druge vidove energije, kao što su toplotna, svetlosna ili mehanička, električna energija se koristi u gotovo svim oblastima čovekovog delovanja. Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanih čestica. Može biti jednosmerna ili naizmenična. Kod jednosmerne struje kretanje slobodnih elektrona se odvija samo u jednom smeru, a kod naizmenične struje se smer kretanja naizmenično menja. Tok električne struje je uvek usmeren sa mesta većeg napona, to jest mesta sa većim brojem elektrona, prema mestu manjeg električnog napona, to jest mesta sa manjim brojem elektrona. Za sprovođenje struje najčešće se koriste metali, jer je njihova provodljivost znatno veća u odnosu na druge materijale. Razlog ove prednosti je veliki broj slobodnih elektrona koje metali posjeduju. Bakar i aluminijum su dva najčešća izbora u izradi žičanih provodnika struje, kablova